aku tali le kelindo padu mija le karena akad moyo akad sigakeun ijak mandu moyo ibadat payakeun tindaana berarti cok kesimpulan tali le padu meret le mana macam kaca nyo bencana ada hindro rumah hanyut baik kelak kau sejak kenal le sudah tes oh kon ulemi ada tes kan. Nah, karena yang lebih main-main bahasa yang hanya main-main, bahasa temaluk, bahasa murtad, bahasa pemerdeka yang hanya main-main. Atai dibela ruku ijak aju. Masih siro Said iku malamit kah merdeka langsung merdeka karena bahasa hanya main-main. Kah kabutri langsung jatuh karena bahasa hanya main-main. Ya, mana-mana cik murtad hanya main-main.